kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngay. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nakitak tin post mo Asimilia, Mari Bekang. Lakom ka dinagi dyan, Maray. Wan mare, adda supplier ko, reseller aklaeng, ta isopay tiganan siya. Isopay ang maigatang iti masapsapol ti anak ko. Amumot, awan tinamnamaek iti amana. Isu abili bakla unay kan kamare. Maanusam ti aglako iti kumkumpurme. Ay nawaw, kasta talaga mare. Masapul nga agagetak para iti masakbayan ti anak ko. Sa bagay, Mare. Order ka di, ti makitkitak iti parangan niyo. Un mare, order ni Manong Ruel akalugaran tayo. Di si kantaw ti mapanagi deliver iti ayanda, Mare. Un amare, no sumangpet ni tatang, ano sak nga i-deliver? Mabalin mo, tasyak pa lang ti mga sikaso iti anak mo, Mare. Okay lang kan ka, mare? Ay, uwan, Mare. Awan ba't di tinapatag nga aramidek ita? Apay nga italangan, deliver mo ta order ka. Pasensya kan manong, italaang ngamin anawaya anak. Naladaw ka, mate. Naladaw, Manong aminan, ti bayadakin ka. 10,600 amin manong. Ano sampay lang taguray, ha? Ha? Awan maited ko ita. Saan pa nga inted ni boss ti bayad tinating ko? O sige, ano sak nga urayan, basta saan amabulanan manong. Di ka matanagan. Ited ko adago sa pama na makasingira. Mayat magpiman ta si Milya nga intulod ni Bekang anak ko. Un nga ron nanan. Naglalang to siga. Manungay ti bayad dayta. 10,600 lang nanan. Binayada maun. Saan pa ya? Taawan mo't kasyunahan ko. Ay nawaw, apay magpiman ngay. Ang mga no kasapulan na ti kwarta. Makauray da jay. Da kayo kit dimot. Basol na mo't lang tapay ngamin nga italanga nag-deliver. No adalakit day, itid mo matpiman ay amo mat a single mom ni Bekang. Isulang tiyag trabaho para iti anak na. Ay nawaw, amok na itananang. Di kayo madanagan, tabayadak tumot laang. Jak itarayan na ita 10,600. Agyaman naklaunay iti panangasikasom iti anak ko Mariwena. Awan anyaman na Mare, nasingpet mo ti anak mo. Sa anak unay anabannog. Ay, kumusta nga iti in-deliver mo Asimilia, Mare? Binayadan ka din ni Manong Ruel? Saan pa'y mare? Awan ka nung mati cash on hand na. Anya, awan ti cash on hand na. Kasla imposible mat dayta, Mare. Ano sa kun amare, kasaritak tumo lang ti supplier ko, ta dumawatak iti makalawas apawayway, tapno makasingirak. Jak pa'y ngamin nabayadan ti puunan. Ay, dayta nga agpayso ti rigat na, numautang tila ako, Mare. Bareng itad ni Manong Ruel adagos ti bayad na amare. Ay, sapay la kumaa, Mare. Numaminsan ngamin kat agkaro day dya tao. Nang runa pa'y no kwarta ti saritaan. Awan mo 20 similya ako na mga i-deliver maumbi kang anak ko. Nalpasen at tatang, na i-deliver kun idiawan kayo. Ay nawaw, kasano na i-deliver mo? Asino nga iti nangawawer iti apo ka Ni Mariwena, tatang. Lukas ta imay ti kumarim nito'y balay. Wen, tatang, imay nakiistorya. Awan mo't piman ti maibagak iti dayja ako mare. Tanasingpet mo't piman. Banag apagyamanam launay anak ko. Malas ka man iti lalaki a pinilaym. Nagasat ka man iti tigayim mo. Pudno lang unay, tatang.
Sa anak pa'y anagpas ngay idi, kit adda ka na yun ni Mariwen na amang kumkumusta kanya. Okay, binayadan damot laang ti similya nga deliver mo. Saan pa'y nga rod, tatang? Awan ka nung amin ti cash onhan ni Manong Ruel. Day takit din. Madanagan akong tatang. Ay nawaw, anya launa ti pagdandanagam anak ka. Makalawas ang tinapalabas. Sipod impautang ko ti similya ken Manong Ruel. Ngam aging gait na, awan pa'y mo tinaawat ko abayad na. Anya tinagtulagan nyo aya. Tiimbagaken kwa na, kat saan ko maamabulanan, tatang. Itid ko adagos, apaman ama kasingira, kunanapay kanya. Padasem ti mapanitayan da. Tapno makapagsarita kayo mo't lang iti personal. Adda nga taijay, tatang. Dahil dati jak sigurado. Ang mapankalatan na tapno masungbatan ti saludsod mo. Naiwayway kumutkid din a jenwang. Awanan ti lakad ko. Kumusta ngay, Manong Ruel? Mabalin ka di amala ti bayad ti similya nga order mo? Ay nabaw, apay nga italahan na imay ka. Naigastos ko na ati ibayad ko kumakin ka. Ti amok kat si katimang itulod ijay balay, Manong. Awanan ti kasunhan ko. Manusam ka rin, aguray manan. Kasapulak ti kwarta, Manong. No, apay ngamin nga itaka lang nga nagpakita ah. Kaano nga rod nga umayak manan? Agteksaktukin ka, no ada kwartak. Anusam ti aguray, ta talaga nga awan pa'y kwartak. Nailawaan ang igatang ko iti abono, ti ibayad ko kumakin ka. Sapay la kumata mabayadang matan inton umay alawas, Manong. Kasapulak at talaga ti kwarta ita. Agsingsingir matan ti supplier ko. Wen, di ka madanaga. Saan ko nga itarayan na ita 10,600 ga utang ko kin ka? Ay namari, nadagsan ti parikot ko ita. Anya ti parikot mo aya, Mari Bekang. Makabulan ng tinapalabas. Ngam saan matan abayadan ni Manong Ruel ti similya nga inorder na. Ne, kunak man no iso tinapan mo si Ningir iti, Mare. Napanak iti ayanda. Ngam awan mo ti inted na uray piso. Ay nawaw, apay ngay. Ay, parikot ko nga rod ita, Mare. Saan mat amabalin a subject ti similya, tanalpasan a naimula da. Bayam, kasaritak to ni nanang na. Bareng matulungan na ka, Mare. Ay, huwan man, Mare. Agyaman aklaunay, ha? Sa dino ti papanam, Nana Jesus, ha? Adala mapan ko gatangan di ta tirsena nakkaong. Apay ka, day? Mabalin ka di am makasarita kayo biit, Nana? Anya ti ibagamaya. Ti utang ni Manong Ruel kani kumarik abekang nana. 10,600 nga minday jay. Aging ka kano itakot di na pa'y nabayadan. Ay nawaw. Hindi pa'y napalabas sa bulan day ta ah. Wen nga rod nana. Inton sumaro no alawas ko nana. Ngam awan met ka di. Agparikutan ti gayam ko. Tasing-singiranan ti supplier na. Ay una yan day ta Ruel. Ul-ul-budan na matpiman di tao. Day tangarod nana. Amo na matika sa saad ni Mari Bekang. No apay nga ul-ul-budan na pailangan nga kasta. Mala, bayam, kasaritak to day di Ruel. Saan amabalay na kasta ti aramiden na. Bayadam no anya ti rumbang abayadam ka ni Bekang si Ruel. Ay nawaw, no da kwartak, di intad ko kumananang. Apay nga min aginastos mo ti ibayad mo kumakin kwa na iday. Imagakmat ka na kayo, ngayon gatang ko iti abono. Ay kat ipamuspusam ah. In mo lampi man ti similya nga inalam ken kwa na. Sa ita, di mo bayadan. Pagurayang pailaang ngarud mo di tao. Basol na mo't lang ah. No apay ngamin, asaan na nagpakpakita ini. Ay unay matenti kasta ka panunutam. Di ka mabutang no makarma ka iti kasta ngar aramidam ah. Ul-ul bodam matipada mataaw. Itad ka ti 5,000. Itad muntumat ti 5,600. Siguradom lang nga mabayadam day nga utang mau italawas.
5,000 laang ti maytid ko. Pasensyakan, Bekang. Ni Ruel to ti mangtid iti 5,600 nga udi na. Okay lang, nana. Tinapatag kat naka-advance kayo. At damat lang ang ti maitid ko iti supplier ko. Siya kung ti dumawat iti dispensar, iti naramid ti anak ko ken ka. Saan nyo abasol dayjay, nana? Di kay madanagan. Saan kay matkit di akagura? Na, agyaman aklaunay, tamaawatam nakong. Palagi paktumanan ti anak ko. Tapno itid na ti buo abayad ti similya aginatang na. Agyaman nakmanan, nana. Maala, agtugaw kayo pa'y atag kape tayo. Ay, saanan? Adapay nga minlakad ko. Inton maminsan tulaangan. Di magasaklaan, takayat ka makita iti personal. Oh, itad kong tibayad ti similyam tapno di nakgulgulwin. Agyaman naklaunay. Agsardang kamot siguro na niya. Wen, tinapatag ka niya kat na itid mong tibayad mo, manong. Namabalin, di mundak da kamatan kanina nang ti may papan iti dayta similya. Tamakarangrang no sermonan nakmanan. Ne, aguray ka. 5,000 laang to'y intid mo, manong. Kurang ti 600. Naitalayang ti kwartak. Unay matan, 600 lang singirumpay. Ay, nawaw. 600 laang ti gunggunak itinlako ken ka, manong. Iso kumapay mo't dayjay ang igatang ko iti daya per wano gatas ti anak ko. Imposible ah. Ilibre mo tan aday di kanyak. 600 lang mo. Kasano nga mo't tibannog ko. Sa nabalay ta 600 lang. Saan ka mo't siguro nga agree ka? Kung akman no binayadan ni Ruel to si Milya aginatang na anak kaw. Iso ti inyag na itay tatang. Ay nawaw. Nagbayad gayam ng nakamisuot kamot dita. Wen ata kurang tinted na tatang. 10,000 laang tinabayadan. 5,000 tinaggapukin ni Nana Jesusa. 5,000 met ken Ruel. Jay 600 aganan siya kuma. Di na inted tatang. Anya. Awanan tinaaramidak itay. Tamadlaw ko amasurun kanyak. 10,000 ti puunak iti dayjay asimilya tatang. Talaga mo na dyan tao. Naladaw lang arudon ti bayad na. Di na palagat binayadan abuaw. Anyangay nga rin ti maaramidan tayo tatang. Lesson learned laangan kanyak. Saan kun nga i-deliveran no agorder tumaneng. Nakapigpig samot ti todo na. Madanagan ako na nan. Amangan ko nak mapirdi na gitimulak. Ay nawaw, ikararag mo kit day asad ang mapirdi ti mulam. Sa pala kumaana nan. Sayang mo na gityan mapirdi lang. Ay wood gayam, binayadam ka day ti 5,600 nga udin ka ni Bekag. Nalpasa na nan. Nasayat mo't nga rod no kasta. Intun sumaruno, sakbay nga agorder ka. Sigurado nga daibayad mo. Bawatam! Kumusta ti mulam, Ruel? At dalatamat na pirdi na na. Kasano nga rudan dayta? Masapol agumatangak manan ay ti similya. Anya? Masapol nga agurdirak manan. Kasaritam tumanin ni Bekang no kayat nakalakwan. Mabalin ka di adda kayo ti makisarita kin kwa na, nanang. Isaganang pa'y nga umuna ti bayad mau. Nakasaganan. Ore balor di 3,500 laeng no adda. Ipadas ko no kaya natimangtad. Gamno na truma iti inaramid mo iday di nakakaya talakwan. Awan maaramidan tayaw. Uray agbalor iti 3,500 laeng kanaw no adda Bekang. Pasensya kayo, nana. Ngam saan kun alakwan ni Manong Ruel. Amangan no ulbudan naktumanon. Amuyo ka di, 5,000 lang tinted na idi. Kurang iti 600. Gunggunak kumati 600. Ngam daksang gasat tadi na mo't inted. Anya? Pasensya kayo, nana. Ngam awan ti maitid ko asimilya. Makapatroma mo't, nana. Awan pa'y ti kasukat ti bannog mo't. Ay naglukon day jaya taaw. Ti ko na kanya kat fully paid. Inulbudan na kayo laang, nana.
Jakon kayat alakwan ti anak yung. Ngamin, saan a tao akasarsarita? Agbayad laeng no kaano akayat na. No kasta, awan intad ni Beka nga si Milya, nanang. Awan, Apulos. Ay nawaw. Pangalak nga rudan iti imulak. Agbiro ka iti supplier mo Awan mat nga rod amok amang hilaklako iti kasya si Milya dito lugar tayo. Isolaang nanang. Di na nga rod kayat timang tide. Saan ka kanungamin at tao akasarsarita? Anya nga ita, awanan pangalam iti si Milyam. Kasano asaan at tao akasarsarita? Agbayad ka laeng kanaw no kaano akay kayat mau. Tidakas na pay, kurang itid mo abayan. Ita, di na kan kayat alakwan ka po iti ugalay. Intun sumarunaw, agtungpal ka nga may, no anya tinagsaritaan yaw. Ay, nawaw! Agtungpal ka no anya ti saritaan. Bayadam no manuti rumbang abayadam. Tapno saan amadadaal ti panagtalakdaken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Kadagiti agduduma, apasamak, itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngag. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Amangan ko daknaw at dati amom ang mabalin a pangisaldaan iti daga, Mari Vilma. Iseldam ti dagayaw, Maray. Win Maray, kasapulak nga minti kwarta, tay nalakalaang kumati interes na, Maray. Ay, agaway ti anak kong agtrab-trabaho ije abroad inton umay alawas, Maray. Siguradaw nga da kwarta na day jay. Ay, kasarita man nga rod, Maray. Kasapulak nga minti kwarta para iti operasyon ti saka nila kay ikaw. No makarecover kami, isublimin tumot laeng adagos ti kwarta, Maray. Sige, Maray. Kasaritak ti anak ko. Siyak ti makaamaw nga palawagken ko na. Ay, sapay lako mataw manugot ti anak mo, Maray. Ay, sigurado day ta, Maray. OFW ti anak ko. Ado, ti kwarta na day jay. Ay, agyaman naklaunay, Maray. Dakla tulong day takada kami no bilang laay. Ay, mabalin ka day nga agsarita ta, anak ko. Anya ti bagayo, nanang? Ay, kastoy nga men, anak ko. Agkasapulan ti kumarik iti kwarta para iti operasyon nila kay na. Tulungam ko anak ko. Nakakaasa talaga ti kasasaad da ita. Anya klase ti tulong ti kasapulan da, nanang? Isaldada ka no ti dagadakang ka. Ay, mano ti pangisaldaan da, nang? 150,000 ka now. Ibagayo iti kumariyo. Ta umay dito'y balay. Ta pagsaritaan mi ti maipapan iti dayta abanag, nanang. Awan ti oras na nga umay dito'y balay, anak ko. Nang, sigurado kayo kadi ang mapagtalkan dayta a tao? Ay, nawaw. Siyempre, anak ko. 101% sure ang mapagtalkan ti kumaray. O sige, nang. Itud ko ti kwarta sakbay nga ag-fly tack. Da kayon ti makaammo ang makisarita no asino man dayta. Ngem siguraduan nyo laeng anang nga adda ti kasuratan nyo. Ay, uwan. Amok day ta, anak ko.
Anya di nadamag ko, Ana. At dadaga ngayon saldadakin ka. At datang, dagati kumare ni nanang. Ay nawaw. Apay nga awan na dakdakamat ni nanang mo kanyak. Diyak ka mo tatang. Amangan no nalipatan na laang nga inbagamot kada kayo. Amangan ko nak no kayat namanin nga isekrito. Apay ko mga ibagak pa'y laang ti may papan iti day taasalda. Kawang malaang mati may tulong mau si kadulpaw. Amom nga raon. Amamukan. Anya kumat amaw no may papan iti kastabanag. Di yun pagsaritaan day ta, banag, nanang, tatang. Amangan no suntupay ti pagapaan nyo. Ni nanang muntumet nga men. Naghilig nga gilimlimay. Nakitak ti kwarta nga nyawat mo kaninanang mau anak. Wentang, ta iso ti mangtid iti kumare na. Isudan ati agsarita. Sika kumaat a kwarta may. Ado pa'y ti aramidek tatang. Amumutkit din ni nanang ati aramiden na. Ijay barangay hall ka no ti pagsasaritaan da. Tapno adan ni kapitan a witness. Nasayaan mat nga ron no kasta. Amumatan ti ugali ni nanang mau. Tatang. Ay, bantayan yun tun ano isublida ti kwartak. Ipakaamuyo adagos kanyak ta amangan no isekreto ni nanang kanyak. Wen, di ka madanagan anak. No may papaniti kwarta, anisak nga amam. Saan ko nga ugali ti mangigastos iti saan ko a kwarta. Agyaman aklaunay iti tulong mo, Mari Vilma. Ay awan anyaman na, Mari Rosal. Basta isubli madagos ti kwarta, ha? Laglagi pam, ada pinirma maray. Ay nawaw, hawan ka di Maray. Isublik tumot laang no makarecover kami. 160,000 tao ti isublay, maray. Wen Maray, amaw ti agtungpal iti nagtulagan ta. Kasta ka, ti kayat ko kan kamaray. Nalaka ka kasarsarita. Siyempre, Maray, dakkel ti naitulong mo kanyak. Kadyak dadailan ti panagtalag mo. Agpakadak nga rudan, maray. Agan anad ka, Maray. Mapanak mo't iti ospital inton madamdama, tapno maoperaanan ti saka nila kay ko. Kaano nga isublida ti kwarta ngay nanang? Ay kwa. Data ti Jack na sa lunsod, anak ko. Flight kon inton bigat. Jak amuno kaano nga agbakasyonak manen. Ang nubilang man ta isublida ti kwarta. Pangaasiyo Diyo igasgastos nanang. Ngamin ada nakaiplanwan na iti dayjay a kwarta. Ay nawaw. Huwag mo nga mina. Asino tinangibaga pakibiyangak ti kwarta maya? Ala, awan mo't kit di ananang. Ibagbagak laeng in advance tapno amuyo. Ay unay ka na, ana. Amok na kita. Saanin ang masapul nga ulit-ulitem kanyak. Ay nawaw. Ninanang mo't. Aywan gayam. Ayan nga ti kasuratan nyo. Adoy. Basaem. Naimbag man, tay manugot nga ije barangay hall kayo nga agpirma. Ay ka siyempre, wais mo da tao Mayat no adda ni kapitan nga agpirma, tapno adda witness no bilang man ta adda parikot. Nagkapon na ito kwarta nanan. Insaldak ti daga tayo iti anak ti kumarek. Naimbag man tanang tedda. Abroad nga min ti anak dayjay a kumarek. Ado ti kwarta na. Ay, ni ana ngay akaayan-ayat mo iday. Nabayagan nga trabaho iday abroad. Iso nga ado ti kwarta na dayjay. Iso maglaang ti kunan ni Kumari Vilma. No kasta nga rod. Masapo lang may sublin tumot la adagos ti kwartada tapno saan na nakababain. Ay, wait. No maimbagan ni tatang yaw, rugyan tayo ti agurnong. Tapno mabayadan tayo ti dagaan na isalda. Di kayo matanagan nanang. Tulungan kayo.
Natal na launay ti balay itata, nag-flight manan ti anak ta, bakit? Ay nawaw, kasla di ka na iruamit lakay. May kawak nga raw no kasta ajak makita ti anak ta. Agawid tumalaang, kamat. Un ang mabayag tumanay. Nagadulaki di a drama mon si Kadulpo. Inabak nakpay a babae. Ay nawaw, babae lang, ayat adarik na na. Kalpasan ti makatawan, nakumpleto tayo matlangan ti 160,000 nanan. Agbayad kayon, tapno maala tayo man ang titulo ti daga tayo. Sigurado ka kaday nga okay laang ang maibayad ti kwarta, Melvor anak ko. Una nang, tapno sana nakababain. Makatawan mo't pima ng reta. Oh, sige. Ta i-text ko nga raw ti kubarek. Awagan yun, tapno nalaklaka. Wen, inton madamdama. Ta ilipas ko laang ter aramida. Ija itong barangay hall ng isubliyo, tapno at damanan ni Kapitan a witness. Wan, Maray. I-text mo laan. Nuan niya nga oras nga kita ta. Bye. Asinaw, ti kinasarita mi ti cellphone mo, Bilma bakay. Ti kumarek lakay. Anya ti nyawag na. Ay, jay kwa. Ti may papan iti order ko kenkwa na. Ada nga min order ko abag kenkwa na kahit. Isaw, ti mapan mo alaan. Wan, rumwarak manan inton bigat, tamapan ko alaan. Sige Inbaga kun ken ka in advance, Awam met siguro ti makagapo nga agsaludsod ka manan, no sa dino ti papanak inton bigat. Aday ta, nakabayad ako na, Maray. Ay, wen Maray, adama ni Kapitan a witness. Kompleto mo't laang ta kwarta, Maray. Binilang yumay, iti sangwanan ni Kapitan. Wen ka di ka madanagan. Amok matkit day, Maray. Sige, agawid ta nga rudon, Maray. Ay, agkapita pa'y Maray. Ijay. Ijay sentro, Maray. Ilibri ka. Sigurado ka, Maray. Wan, Maray. Siyak titaya, agraman playtime. Siya ka o tagbayad. Apay nga talangan nagawid kayo, Hanan. Ay, inlibre nak ngamin ti kumare, Melvor anak ko. At to'y tilitsyon aginatag na. Ha? Ay nawaw. Apay nga nagpailibre kayo pala. Nakababain mo't iti kumariyo At dapay in-take out yun. Miso mo tigimatang, saan kumot apinilit anak ko? Ngala, agpulos kay nga rodan tamangan tayon. Na initatang mo nga'y, awam mo iti salas. Imunan iti silidyo. Umuna ka nun na maturog. Ay nawaw, di nan amaraman ang tilitsyon nga inyawid ka no kastalang. Ay nawaw, ninanang mo't. At dapay mo't bigat. Sa linaw, tinapnapan ang bakag. Di ka mo't mabuta nga marabrab yan. Mangan kakit din. Awanan ti ado asaw. Ay nawaw, anya tuwid nakasupaw. Ay, makan na. Anya kumapay ngay. Mangan kamatan ta maturog tan. Nangalaam mo't nga itinggatang mo iti makan bakit. Secret. Anya, Mangan kakit din. Sana day tanagadupay lang nga salsaludsudam dita. at anyat amok ngay. Ang mga nunang taod gayam iti takaw ti ipakpakan mo kanyak. Ay nawaw. Awan ti pagdanagaam. Saan atakaw tinagtaudan day taamakan dulpaw. Anya ti kayat mo a merienda lakay. Makadlawa kun bakay. Apay. Inaldaw mo't ngagmermerienda ka. Adapay ginatang mo iti kalman. Saan anay bus na jay? Ang mga na bangles day jayan. Ibagam kit day, no anya ti kayat mo, tay libre ka.
Nangalaam iti kwartam. Kwartak mat Da kayo laang ngayon, da kwarta na. Awan pa'y matimpaw iti anak ta nga allowance ta. Ay, agure ka. Amangan nun sublidan ti salda tinagakin ka. Ay nawaw, awan pa'y. No adaman gasgas tusak ita, kwartak mat Imposible mat Pangalaan ko man ni Bilma iti kwarta na ngay. Masigurado nga da sikrito da siya babae. Natoy. Ay nawaw. Anya nga ito yung naikarga iti kartaon. Tinasaya at lukatak no makasigurado ak. Amok kan mariknak nga da ilimlimod ti asawa. Natoy. Ay nawaw. Nagado a kwarta. Ay, kunak tumad. Insublidan ti bayad ti dagaan ay salda. Apay anak ka ba'y bayag kasi kadulpaw. Itay-pay nga. Anyat kayat asawan da iti bakit. Agpuno ka man. Da ito'y kada ti bayad ti nay salda adaga. Ay, lakay. Iso ka din na itaw ti kwarta ni Ana nga anak ta. Ay, uwan lakay. Ang pang-aasim ata di mo ibagbaga ka ni Ana. Sekreto talaang kumalakay. No kayat mau, paggudwaan ta ti kwarta. Ay nawaw. Iraman nakpay iti kalukwam. Ay kasaritak ti anak ta. Naskain amaamuan na ti may papan iti kalukwam. Ay, madi alakay. Pang-aasim. Impagarop mo siguraw, adi mi maamuan. Iso nagturid ka amang igastaos. Inawagam ka din ni Melbar, anak kao. Tatang, confirm. Kwartak tinakita yu iti cabinet ni Nanang. Kasano ngayon na ita? Naksayan mo tayo. Ay, nagloko ni Nanang. Idi pa'y gayam na palabas sa bulan na naisubli day ta kwarta. Ngum inlimod na laang. Agagatal tidakulap na amang igastaos iti saan na mo't akwarta. Da kayo pa'y laang ti mangidulin iti day ta kwarta, tatang. Kasaritak to ni Nanang no agawidak. Ay, naglukon ni Nanang. Sige anak kao, siyak ti mangidulin iti kwartam. Alaem ko kanyak no agawid ka. Apay ngagkalkaling utan ka di Bilma. Unak man no naturid ka. Ay, sa dino ti ayan ni Ana lakay. Asidag ka din. Madanagan akmat nga minain. Agsagana ka, ta sidugan ti anak ta. Noong tanak nga'y, kasanaw no saanan amang tad iti allowance kaw lakay. Apay nga may nagturid ka mangigastos iti kwarta ti anak ta. Nasulisog aklaang lakay. Imbaglaangan ata nakadlawak. No saan, amangan no naibuhusan na di kwarta. Ay, jak mating gagara lakay. Pang-aasim ata tulungan nak. Jak kaya ti maungtan. Parikot mumutan na ita. Agar aramid kan tumay. Ay, pang-aasim alakay. Tulungan nak ko mga agpalawag iti anak ta. Please! Nangip-ipanan nyo iti kwarta adaduma, Nanang. Kurang iti 20,000 ti kwarta. Kuha nga men, anak ko. Insugalyo ka de? No, ibagak ti pudnuken ka. Di ka agungaet. Ay, Nanang, pangaasiyo. Saan kayong agsaysayang iti kwarta? Narigat mo't lang ti trabaho ko ti jay abroad. Pasensya kan, anak ko. Naimbaglangan. Tanalay nga gimbistigan ni tatang tano saan amangan no naibusan tinasurok a 100,000. Sorry, anak ko. Katiyan tangay 20,000 ti mapukpukaw. Makatawan nga awan ti maawat yung nga allowance. Nay, kasanungay dagiti masapsapul ko. Kasanungay ang makapagpakulayak iti buok ko no di ka mangtad. Ay, kasta talaga, Nanang. Ginastos yung mat nga minan ti allowance yung kuma.
Di makitan taon ti puraw abuok ka no kwa. Sanak betlangan ang makapagpamanicure ken makapagpedicure iti makatawan. Basta siya, seryoso ak itimbagak nanang. Awanan tiagbaliw. Ay nawaw, kasaludahitan. Talaga nga awanan timpaw it ni Ana nga allowance ko lakay. Ay, ano sama? Di lang mabalay na pautangan nak. Ang damot pangusarak iti allowance kao. Masyan ka kadi kanyak alakay. Diyak kaya ti aglang lang nga apangit. Agpa-facial, agpa-pedicure kan, agpakulay ak kumay ti buok kaw. Adda na patay pangusarak iti kwarta. Ano sa mon abakag? Ano sa mon taglang lang nga apangit iti lasod ti makatawan? Apay nga may na nagturan ka amang igastaos iti saan mo mat a kwarta. Ay, nawaw! Di ka agsaysayang iti kwarta. Ikam iti importansya tinagbanugan ti kapamilyam. Ta ita apanawan, narigat ti agsapul iti kwarta. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Kadagiti agduduma, apasamak iti biyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Hay, kamaudyanan na, nalpas matlaangan da ito extension ti balay lakay. Wan nga raw, bakit? Kasano lakay, mapanak ka di ag-purchasean inton bigat? Katuan na, bakit? Nakasagana matanti kwartang igatang mo itilakaw. O sige, mapanak nga rod inton bigat. Tapno makarugi tamaten nga aglako dito'y sango ti balay. Ay na, nakaragrag sakak lakay. At damat laangan ti marugyan ta negosyo. Wan nga raw, bakit? Uray siyak kat maragsakan akmat. Sapay la kumatagbalin a successful ti rugyan ta negosyo lakay. Sapay la ko mga rugtakasta. Awan gayam. Anya nga iti ipanagan ta iti storta, no bilang laeng. Aywan nga agpaysoan niya. Jimmy's istor laangan lakay. Nagan mulatan tapno na pimpintas. Ha? Ay, wan nga raw, bakit? Barang swerte tinagan ko, ama ipanagan iti istorta. Ne, naglukat mo't gaya man ti istor da alma di tabalay da nana. Ay kasta aya. Kaano pa ya naglukat da? Idi pa'y na minsan alawas nana. Nasaya at ano naglukat dan. Tapno adda ti asidaga paggatangan tayaw. Wen nga ron nana. Naimbaglangan ata na panunot da ti manglukat iti istor da. Ay, asidag malangan ti paggatangak iti sidan no kwa. Saan na masapaw ang mapanak ijay daya anak kaad-adayaw. Wen nga ron nana, nagadayo pa'y sakit nagpudot ti panawan. Muwag nga ron may ka. Nagpudot ti panawan ita. Mayatan, taadan ti asidag apaggatangan. Nay, si kabit kayam ti masabat ka o kabsat. Papanam ngay. Ay, ikwa. Mapanak man di tatersina da almakin jemay. Apay, nang lukat gaya man ti istorda. Ay, uwan, kabsat. Hindi pa'y napanalawas.
Ay, kasta ka day. Ay, nasaya at agaraw. At dante asida nga paggatangan. Ayun nga raw. Mala, inakpay, tabarang nakalukat da. Bapanak man umutang iti sidaan ala ko da. Awan igatang kao, tasaan pa'y anak kapaw, ti anak kao. Ay pag-aasim man alma, tapautangan nakpailaan. Ha? Saan pa'y ngamin ang nagpaw iti anak kao? Isungawan pa'y kwartak ita. Kasta ka din, Nana. Pautangan kayo. Ngampang nga asiyo, ta saan ko maamabayag ti panagbayad yo. Ay, saan, Alma? Saan? Noadan ti ipaw iti anak kao, umayak agbayad adagaws. Nasaya at no kasta. Anya nga ro ti utangan nyo, Nana. Bangaws amay sa pirasaw. 2 ahat daw kan 5 a piraso nga itlog. Day talaan. Ano sam nga ilista pailaan, wine? Wan, Nana. Mabiit lang nga ro ti isaganak ti utangan nyo. Ay, malamanan. Anya nga taayaman ng tisidaan na pangrabyan. Uwan nga rod. Nagsweldo kayo ka din, lakay? Saan pa'y nga rod bakit? Nga madamot do kasut ije bulsak. Isupay laang ati, anay mo nga igatang iti sidaan tayo. Ay, katwan anya nga rod. Ala, in kaalaan ije do kasut ije bulsak. In kaigatang ije tersena da alma kan Jimmy. Para manan tayo man matilako da ije kaluklukat ng istorda. Ay, nawaw. Ay, ijaya ka talaga amapan gumatang lakay. As-asidog, saan na masapul pa'y amapanak ijay daya. Manuay ti balor namin da ito'y ginatang kwa si daan, mare. May sa piraso abangos, kan may sa asinigang mix, may sa repet akangkong, kan 5 at twin pack a kape. 255 amin, mare. Ay, sus, kurang ti kwartak, mare. 200 lang da ito, eh. Mabalin nga ilistang pay lang di 55 pesos. Utang ko pay lang. Ha? Bayadak mo't lang, apaman nga sweldo nila kay ko. O sige, pautangan ka. Ngampang asim ta saan ko maamabayag. Tane, Una yun, mare. Saan mat? Bayadak mo't ladagos. ilistak pa'y lang arod, mare. Thank you, mare, Mala, inakon tayo nakagluto iti si daan me. Ay, saan ang nasaya at day tangaramit da bakit? Ha? Manun nga aldaw tinapalabas, manipod imay imutang ni bakat saling. Talo nga aldaw lakay. Kuna namat nga umay agbayad, basta makaipaw itje anak na. Anya? Kat ni Mika ngay, manumatan nga aldaw je balance na. Talumat lang ang lakay. Inton bigat, no saan da pa'y nga umay agbayad, talaga nga ibabain ko ida kunak tumat. Saan taan nag-store, tapno pagutangan dalaeng. Wan nga rod lakay. Naimbag kumamat ano agbayad da adagos, ngam saan mat. No awan da pa'y nga umay inton bigat, ibagam adagos kanya. Kasano day tan lakay? Awan pa'y sweldo yu, katsak pa'y nabayadan di balance ko di istor dalma. Sana bali bakit? Barang adan ita alawas ti sweldo mi. Uray na yun am ti ibayad mo no ka. Nakababain ngamin ka ni Alma, nang runa iti asawa na. Amangan no adamay bagbagana. Aywan ni Jimmy pa ilaang mati ko nam. Iso ano agsweldo kayo, itid mo adagos kanyak. Tay nakbayadan ti balance ko. Narigatan, amumatan ti ugali da nga agasawa. Uwan bakit? Di ka madanagan. At dayta, naisurat kong dagi tinagnaganda dito'y kartolina. Ipan mun di tarwar lakay ta ipagkit ta. Nagalas ti ugali da. Umutang da, ngam di damat ammo ti umay agbayad. Sigurado lakay, numabasa dadagi tinaganda, umay da agbayad adagos. Rumbang laeng. Saan taan ang lukat iti tersena, tapno pagutangan da iti sidanda. Asaan damat nga agbayad? Nang runa day je abakit saling. Imposible met no aging gaitakit saan pa'y anak kaipaw iti anak na. Oho, patsyumot dayjay. At da kwarta na dayjay. Talaga lang adina kaya ti umay agbayad.
May samot da di amika. Manual dawon ti balance na dito eh. Bayam lang, bakit? Di ka madanagan. Taumay nga umay agbayad dagijay. No makita da tinagan da ang nakasurat di tasango. Sigurado, agbainda. Ay na, apaw. Dahil maglakit dahil tanadanon ka dito'y balay mo, kabsat. Apay kabsat. Ay na, in kakitaan diyanagan mo ijay sango ti Tersena da Jime. Nakasurat mo ijay ti utang mo kadakwada. Anya? Uwin kabsat. Nalapsak nga raw. Kansaan lang asikat yan danagan na ijay. Uray ni Mika at damon lang. Ay apaw, una yan dagijay nga agasawa. Di dala urayan ang mapanak agbayad. Saan ko matatalikudan ti utang ko kahit? Naladaw lang nga nagpaw iti anak kaw. Noadan ti kwartam, in kabayadan. Tapno si kamot lang ti mangires tinagan mo ijay sango ti istorda. Ay dawaw. Ay, kunabala no ribo-ribo ti utang ko kadakwada. Tapno aramidan dati kasjay. Amumatay. Naidumduma ti ugali da. Nalabas kayo mat nga agasawa, di may kan alma. Apay, anyat reklamom si kaabakat. Una yan ngay, manulaang mati utang ko kada kayaw. Kan may saan ko mat ako na atalikudak, agbayad ak matkat. Inuray ko laang di kwarta nga impaw iti anak kaw. Kat, anya nga ron ita? Aday ta, bayad akong ti utang kaw, 5 gasot day ta. Oray saan mam nga itad ti baryak. Isulatan ti porsyento na. Nakababain man ti mano nga aldaw asaan kaw apa nagbayad. Anya? Iti kaano man, saan ako nga umay gumatang dito istoryaw. Nalabos kayo mait. Basit abanag ngam insurat yung kit den tinagan ko dito'y sangaw. Awan, saan yung abagay ti agnegosyaw no kasta ti aramid yaw. Nalabas matikas dyan nga aramid na lang kay. Manulangal daw asaan ang nakabayad da tao. Kas dyan kit din tinaramid da. Anya ngay nga rod bakit? Data tinakautang, iso nga aganos ta. Salbag kit di. Manulaang ti balance ko iji istorda. Awan pa'y sangagas o tapisos. Ngam insurat da kit din tinagan ko iji sango ti istorna. Ay nawaw. Aday ta bakit? Sangagas o tapisos tayo ta. In kabayadan ng ti 55 a balance mo kadakwada. Ay, nawaw a 55 data. Mala, inakbayadan. Iti kaano man, saan akon nga umutang ijay, kan sa anak matan agumatang. Ay, grabe damat. Nagistor dalaang, kasjay matan ti ugali da. Imbag kumamat ano, ribo ti utang ko, tano at daganas na nga ibabain dak iti kastaunay. Aday ta, bayada kung ti utang ko kan ka, Alma. Ay, nasaya at may ka nga agbayad. 55 lang ang balance ko. Nga muray day tansa nga gasot ti ibayad ko. Nakababain mat kada kayo nga agasawa. Anya? Sobra kayo mat. Saan ko matamalipatan day ta utang ko a 55 ditoy? Saan ko matatalikodan? Nga mayang, grabe kayo. Insurat yung matan dito isang wanan tinagnagan me. Apay nga agreklamo ka, katsi ka nga rod tinakautang. Awan maaramidam, ta iso ti kayat mi nga aramidon. Mawatam. Anya? Iso ano diyo kayat ang maulit manan ti panangisurat mi itinagan nyo di tasango. Saan kayon nga umututang? Kas jila dayta. Talaga saanan? Saanan, Alma? Saan kami nga umututang, kan saan kami matan nga umay gumatgatang? Ay, nawaw. Anya? Anusan mayangan ti mapan gumatang iti sabali? At least ijay, ta saan da nga aramidan tikas iti inaramid yung agasawa. Anya? Kastagayam ti imbagahanakan ka, bakit? Wan lakay, pulos ka no asaanin nga umay gumatang kan umutang dito istorta. Patsimot da iti babae. Intun awan tumot la igatang da iti abastuda.
Dito'y dantumat laeng nga umay umutang. Ha? Nagatukat nga muna ah. Kunamlan no iso lang mati customer. Kat isumat. Umay man gumatang wano saan. Makalako talata. Ay, nawaw. Apay, iso lang ay atimangmangan. Bayan tan lakay. Tinapatag kat imay nagbayad iti balance na. Ni bakit ising mo day ta lumabas lakay? Uwan nga raw. At damat imat na anak kasupot. Anya nga taday jay. Diyak amua. Ang maguray ka. Kasla bangus mat tinakasupot nga imat na. Karnin samat jeda duma. Ti awanan bain. Ilabas na pay lang ditoy. Ipakita na anapan gimatang iti sabali. Lumabasak pa ya. Naggapo ang i-store ni Mariel. Ijaya ko na gimatang. Awan bibiyang mi! Umutang kanto lang ha. Talaga asaan kanton apautangan. Ah, iti kaano man. Saan ako nga umay umutang kada kayaw. Anya? Ala, bayamon bakit? Bay-bayam alumabas ti awanan bay. Nagalasan. At damat karne kan bangus alako ta ditoy. Ngam napanpay lagi matang iti sabali. Ha? Para makita man. Ay nawaw. Ay, awan bibiyang da nga agasawa. Uray labas-labasak iti istorda. Numapanak gumatang iti sa balay. Awan na talaga. Saan da na mapilit ti tataw ang umatang ija istorda, itikas jay nga aramid da. Uwana, ha, husto laag. Isaw ti pagnakman da nga agasawa. Madlawa masursuron da itay limabasak iti istorda. Ah, ay nukas da. Ingagaram ti limaba si jay. Uwana, nagpukawak pay. Ustumat kiti ah. Tapno maamiris na nakitisaan anasayaat nga aramid da. Wala, no makaamiris da. Kas lamang nga nga intulang dan, ti kas jay nga aramid da. Uwan nga rod ah. Ay, makita da itan. Ay, unay matlang aminan ay ati tao. Nuray siyak, no andan tumad masapul kaw. Ano sa klangan ti mapangumatang ijay sa bale? Amangan kid no mapadasak ba't ti may surat tinagan na ijay sangaw at tinaoras. Ay, nawaw! Kasano da ito yun lakay? Nagaangutin dagiti lako ta a frozen. Anya? Nabayag nga minin nga awan ti imay dito'y agimatang. Ay na, nagdakkel apukaw ta. Asaan analako dagitoy. Ay, una yan ti kastoy. Ay, numapalabas mo ni bagat iseng. Ibagam, taumay mat gumatang dito eh. Ha? Uray ni Mika. Ibagam kan kuha na, nga umay gumatang. Mabainak mo lakay. Ay, nawaw. Anya pa'y lang ti pagbainam. Alangan nga agbain-bain ka pa'y lang. Kat sayang dagiti lako no bilang laang. Awanan. Sayang dagiti lako. Kaslay nal daw mat ngamin apulos nga awan ti umay gumatang. Oh, nakaskas daw matan alma. Imay ka pa dito'y balay tapno alokuyan nak nga umay gumatang iti istoryo. Alamot din, amare. Pasensya ka iti naaramid mi iti. Apa nang isurat itinagan nyo iti sango. Oh, iti kaano man, saan akas ka rin na maikat iti panunot ti tattao day dyan ngay naramid yo? Ha? Nagnegosyo kayo lang amin, limastog kayo unay. Iso nagturid kayo anang isurat iti nagnagan dagiti nakautang iti sango yung. Anya nga ita? Anya? Nadadailan dagiti lako yung. Gapot na awanan ti mayat nga umay gumatang. Ay nawaw alma. Dayta ti maganap yung agasawa. Ay, nawaw! Di mo tagibasitan dagiti tattao iti aglawlaw mo. Tapno adala ta umay a customer mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay,
para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.